traemos un encargo del Ayuntamiento de Cieza. Abbiamo un incarico dal municipio di Cieza. Es un pergamino È una pergamena donde recuerda la unión que se van a hacer entre las dos instituciones de Unione Maestranze y Junta de Hermandades. che ricorda l'unione che si fa tra la Giunta delle Maestranze e le confraternite di Cieza, Y que agradece el acogimiento tenido en esta ciudad. e che ringrazia per l'accoglienza avuta in questa città. Gracias.
Thank